amane sani filizifaale yuusna danda'a kaataan genocide madajeeraan kooti ammaarratti bal'inaan kan beeknu kan dhaga'amu suma genocide jedhan qofaadha. Kaataan genocide kun garuu isuma faana jalqabumarraa kaasee gaggeeffamaa ture ilmaan namarratti raawwatamaa ture yaadni isaas ka'ee halamni godhamaa ture. Balik film pertama policies akademikin gawabat jalkaba kuna segala mutawi afu nama lemke nama ada sebelum dari program kawa program mana kini cam lemke nama bisa sihati jalkaba kai waktu itu kaca dewasa kami inna kalau tiga asa genocide wante genocide sa dua cara ada kereta wante dokumenti bukan dunia tidak berlari akan diatur akan tahu fakirnya di international law kesamu international human rights law dalam akan tahu warni akan dalagan akan tidak berundang-undang anti ukasi sana pun sih ada bekerja benar ini pada saat namun nak adalah sekarang dengan kasa tu. Yang Honda itu, yang waktu mereka biasa, yang kami kasih kau murni berarti dia ada. Ham alat ini. Gawat kami dia. Warna kolonial power sibuli, warna super power sihara, warna resource video kolonial sama ni politika ekonomi militer dan ijari super power taani. Gawati mali mo yo waktu itu sera dunia tidak berlari. Bulan orang tulis sera ada kutai tahe asde isari ada mu akan tidak wabekkan. Karena citi kaca genocide semua. Era dikoshi akan boleh masuk. Genocide is a physical elimination, biological elimination. Aku melihat kawan berlesu, enu sabab ada amati afan bukan yang bukan kasih uang kan. Tidak terjadi kerana kita kenapa tu lewat itu kerana hari rencana aku dah hal macam itu kaji bertambah dari itu suka deh kamu keluar dari ada itu koshi ada cari kerana ini ketika nampu ni sudah sekarang bicara pun mungkin kan nemplos dan habis Davis janis kan dia orang ada kan aku melihat jauh ada Tujuan kerja hamarat ini difikirkan ini, artinya genocide ini berusaha biological, physical elimination. Ini kuno. Ini kuno. Otu physically balancing, biological target berarti akan dirut hormon karena bicara kama ija GTI sudah akan wan jirenya saati buratan ada sakit inflasi bisa destruction of the station for the foundations of culture replacing independence with dependence
assimilation. The assimilation or integration without physical destruction, physical annihilation. It's a cultural, social, political, economic, religious, and moral destruction. So, Haraki is Amatabu, Amayutika, Yamagaba, Fatabera Kare, what Muratra, Watamato, Tina, Fakeka, Konservat, Akiyama, replacing independence with dependency of land. Oromo care Alahara Kayan, Jen Wama Sarmaka. Dapat buat apa? Bapa kerja sudah kaya kau kerja di mana? Orang itu musik nama. Oba ia terima hidup itu naik. Garu, Yorola masyarakat itu, lapisa kali ini baru berarti terhadap abu, Yerofe, Bokamu tu, hari ratu dia tu. So bercara orang seasonally, Bokamu kalau show kira. Karena misensi formati, misensi family suntuk dari kaca atau pada kasih gaya kaburi kabu, kontribusi baru. Saya kisah tiada kodi jeda, di kawasan kita kiri independence overall hunda untuk dia. Ajar rakyat, bagi kita yang ada, bagi kita sekarang masyarakat awalnya, masyarakat kita pun jelas. Kita ni gimana? Kodi kita ni bagi. Kota sebab mana terjadi? Kalau saya nak hukum, ada orang dunia yang sejak tu tidak ada. Karena saya kisah kata isu ini dependensi terjadi. Wali mesti sana berarti kita juga kasih. Independensi dan bakal boleh kaya para kaya. Bandingan lama tu kau sudah beri semua jenis ini. Wali dari apa bandingan lama itu juga. Kalau berarti kalau genocide kan, ethnocide kan tidak mungkin. Kalau makalai ini kisah, bila kita tengok semua terjadi di sana, perubahan cara denial of the rights to develop, disseminate, enjoy one's own culture, the language, art, ethnic group. Jika directly, one thing, how many Buddha white culture genocide? One is the wrong community. One directly wrong community. Indirectly, Subudan. Kesau wansi tu lah kesari. Karena sakitnya karena itu mah, bahkan juga bisa bersudah di warna itu virtual rawat sebelah residential itu. Orang sini kan wansi pun jadi similar, jadi similar. Barata, dikawunta. Garu mahu juga. Jika pamri itu nesari, aci hawasa cuma nanti ada tu komunitas itu nesari. Wali kalau tu umat itu nesari. Bukura ada sana Kanafani, Kanada, Kanamati, Wan Dau, jika ada waktu satu tulis, wahai tu kisah apa? Gawapat keruhan majruf jenjati, isya tiga, lurat sakas saya. Awak ingat ni, agar dia kata, begitu yang air itu ni awak tadi itu berapa mutangkan resuhesa. Awak ini orang terkembang kisah bukti ujian yang sulit. Ajian kisah baru dengan di pasal itu identiti cara atau kerah adi faktor ini masalah tidak karena ini pun hampir sana muda indah kan mula ini end result saya kumara terhadap amma saya itu muda misoma oleh pada garu yang mau Tiba-tiba berada, ucapan kata bisa dari komiti, biasa kata ama lempat untuk ada itu maksudnya. Ama ija bercinati, ija kita totati yang mulan, kisah ini pun kami. Ini orang aku kami mulan ini kan dikatakan si susu apa dia mu, tapi itu agak lama sana malah misoma abi. Walau semua mau jadi tulis, malah misoma putra awak tu mungkin. Garu anta aja ubek. Tahu kan sampah jadi kita sadar harga tadi. Harga ada juga kami bisa hari bulan ni dan punya. Tapi saya sekolah berbadai sekarang Quran ni.
egaan yaa'ee definition isaafaa kan Oromoo bakka lamatti kaa'ee past or remote jedhisa tokko fi isa amma present. Isa ammaatti jalqabuun filadhe. Inni paastii yoo jalqabu ta'ee amma sa'oodii iskuutii Oromiyaan bilisoomsitaa waan jaallaa tokkooti. Si ammaa kana seenee galtu waan si gaafa itti guddaan wanti kun very burning waan amma raawwatamaa jiru sirba loomii ijoollee dhageessuu taasisuullee dhaggeeffadha. Maastar Fayyaa ni jedhanii sanyii dhuguuf malaali. Zaatii isaafi gaafa fakkaatu irra akkamittiidha kanaan akkamitti ta'aa jira. Maqaan isaa kun sirasni ture maqaa misoomaati. Sana keessa waantu ta'aa jira. Dispossession lafa biraa fudhachuu egaa lafa qofa miti nama xiqqoo sheekitti ittiin qabaataa jirna lafa qofa miti kan Oromoo qabaachuu lafa sanarraa ka'uudha waa baay'ee jira. Displacement lafa qabatanii kaasuun achii disintegration sadarkaa faamilii bittinneessuudhaa kaasanii hawaasicha bittinneessuu kana gochuudhaan destruction of the cultural asset, cultural values. Waan qabeenya aadaa sana walumaa galatti immoo uummatichi eenyummaa isaa. Kanaafuu inni maqaan soomaatiin gaggeeffamu dispossession kun displacement kun dhuguma lama fudhachuu qofaadha. It is just a land grab. Is it just a displacement without consent and compensation? Akka waraqaa irratti barreeffamee irra caalaan ilaalaa yookaan lafa iyyuu compensation malee consent malee dhugaa fudhatanii kana qofaan fudhachuu ta'aa jiru. Kana naannoo kan gargaaru in order to make sense out of this, let's visualize K of naannoo kana irra caalaa keenya jecha kanaan beeknu K kaibati kekura nukekoti magoti yung kainda ka ulit do ko may kausa na keko do kami dito feeling isa kesa at isa wangarati. It's a wealth accumulated over years. It's cultural wealth, social wealth, economic wealth. Kanya era tari Abbas anak naik kan tajir pun, abang ni akan itu kan berbunyi mari aku ijar. Ketumpan luar kan berusaha dan desa orang kasih tahu abang ko anak kan berarti mana Abbas akan ijar. Tu mana ada juga bisa abang ko ijar kan mana rumudi waga dia dalam coba sahaja sari kan abang ko desa kami masukkan hijara mana sudah kerja kami kan mau hijara itu marah sana kau kami ken omo kesah dua kesah anak kami misalnya the experience and the experience adalah apa mana satu mana siapa pun whenever they get spare time, free time, gari mari sekarang tu dorong anak aku zaman nanti. Mani orang ini gari, ke orang ini gari, ayah tiada gara apa? Buna, muza, bukan lomi, hati mana ko, barbare kan, cerita kan, puisa kan gara apa biraku, pun seasonality jadi pun, amal ini pakainya bukan bukan This is besides the big plantation away from home. Kesa kan auto, kamu masih tidak ada yang hutan. This is for emergency purpose. Jeromai satu orang itu, wama yang Tuhan kawas juga. Kesa itu pun Jeromai waktu mana aku tidak pada orang mana this is the most fertile area in that land. Kabinya lama, apa cakap sahaja. Isyana normal. Takkan usaha cuma gabata kangkat. Karena jika mereka baca itu, karena mereka awal itu, itu komisar ke. Itu semua emergency purpose. Orang yang okey semua ini kan itu berada mana dari baca, asal mana dari kita tu bodi. Orang yang
jira yeroo rakkinaatti alli isaa kana fakkaata akka gabaabsaa hedduu jechuu dandeenya keessaa ta'u hammaan beekutti manni Oromoo inni baadiyyaa yoo xiqqaate kutaa sadii qaba akka gara dhiyaatu dhugaa dhufe kutaa sadii bifuun duranii xalii argitamu ifa jedhama gaafama ifa maqaa nama hundaa isa asitti akka liibii biruun jennuuti inni taaneyyuu diinqeedha asitti gaafama isa akka beekuun jennuu danda'a garuu sanaa ol qaba kan Oromoo bakka keessaa baruudhaan waan biraas qaba bakka faayibileesii guddaa isaa fayyadachi jira inni tiyaatira biyya kanaati booda siidhaa waa isaa inni sadaffaan gola jedhama reebichi inni isa biyya kanaatti kishin sadhan kudha bakka waan tuufamu kana sadarkaa kana keessaa inni guddaan fedhi poortaatiin isa diinqa isa faayibileesii qabu sana inni tiyaatiruma Ibu biasa lupa, asyik sabana. Kalau kau ni game traditional games, mereka tidak kamu tuju. Ibu tu kicau. Jadi masih kaki tu jelah. Umum apa? Kalau kita tahu dah sebenarnya. Ibu orang ada biasa. Ibu tidak kamu. Dan dia jelah tu. Rumah dah tu. Mai puasa ni. Is it just an entertainment? Uno akan mahasiswa hukum Arabi. Talking about Barmota is education. Is educating the upcoming generations, our generation, but Sisura is passing on, transferring the wisdom, the societal wisdom. Ijoollee akka sanatti sama taphataa guddaatti ijoollee isin taphachiifti isa dhumaami nooleejuma keessa jirti sammuu hojjechiisuudha akkuma geenyoodhaan maakana gammadaa sammuu hojjechiisuu achirra taa'ee fakkeenyaaf neebarhuud isaanii baa eksploorii godhu geemii kana gargaaruudhaaf dhibooteen kasaa dhibooteen jedhu Demikian, Gorsan, demikian. Mana ini sahaja bertiga kisah itu awal itu dari kisah. Ini kawan teman wajib mana kawan wajib. Yoro boleh tu sila, mungkin mana ada apa. Kita baru normi kan kita sendiri. Dijimate, dijim. Amma damu ko ida isi tutti nuna jalan buat kana tada hamma na tutti saat ko leo amma san dia dole kala bahasa kala dia tu hamma le dia aku kuno punya to amma apa na usai basis baga kana kasiba ikiru kana tu diga ma yang mulis president anu tiada kasibi kami just man ada apa zaman ini kamu kau habis tak punya makanya tu kecil kabralan lah kolektif kami ada kolektif kita masyarakat kami desa ada kamu dina dua awal ganda pulang ilmu pusat ada musibah Budak warga Gaza, toko-toko kalau kamu dibayar kebersihan mereka pula baru wajib kas. Arab sosial progresif jadi dua dia. Semua sejawat tobalah majalah bukti tobalah. Dan toko kanan ini tidak sangat terutama ya. Agak cuma tudakan. Buyamu akan buyamu itu amun juga. Kanjil sama Arab sama majalah bukti sana. Kesi Arab saja gara mana kali kan balik kota ni kan yang mungkin tidak dibaca dan itu berbau hari ini semua satu kaum bayi sampai gua basi satu Arab suku ada aku boleh saja aminnya amin coba dah mana sama jalan mungkin tidak ada kasih gambar agam bisa umat sebudicca buat kunci sulit terali Arab Ciri cana dan bebo kalau sama bola betul ini tamat. Aminnya kau. Saya itu ahli apa?
gartuu fi faarsuu gartuu gurbaa irarrasuu gama gurbaatiin immoo sendi gartuu gurbaa faarsuu gama dhalaa irarrasu barbaada dhabamiti kana dhabamiti waatu gurbaasiin kun tirmaa waati namtoo gulchina gara dhiyaa tirmaan in the first place abbaa baara tanaatiin qophaa'a sana darbee tirmaan firoota dhiyootiin qophaa'a tirmaan warra intala qabdu kan fira taanillee warra eegumsifachuuf adeemuun qophaa'a tirmaan addooyyee fidhata qabuun qophaa'a tirmaan maaliin nyaata fakkeenyaaf dhadhaa kan waggaa tokko hin danda'e mana haaraatti ol galti akka galtee nama jireenya jalqabdi wanti tokko ishidhaa qophaa'uu qaba dhadhaa kan waggaa tokko fayyadu barbareen bohaatiin na ciisan bachallaan na ciisan masooqiin mudaa'een hodhamee kan gara qabdu kana waliin gumaachu aadaa akkasiifatu barbadaa'e aadaa akkasii fayyadu isa remooti sana pergi fagatan ni dan gamsa sari ke muko community mu isa anya amara rawat maju gawo kailale gawa ta kailale makam so mati kan de maju inni baram ile umar ke chasena ka je ke mato yo education je chara be no tibaka je chara spiritually su luar bachisa lugar gara gaba bi fanda bi lagi makna tu aja lagi sendiri. Diri sanis buatin sanis malik gara orang ufte lama ada zahir acu dalam gawat mana lama akna. Jecha kana jemne takut. Duplicate tabu jecha na abam. Karena kemasnya itu toko yang anna ini san makna dalam kesan yang anna kini cuma kita the exact direct equivalent of it koloni orang 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 buat kolonas dulu pengintari kami sama tujuh matre buat kolonai seribu walau terawat kami kajian kalau saya di sana sampai orang itu biasa sini kasih aplikasi malah kita aplikasi waktu terawat kami exactly one koloni duit koloni opa duit terawat kami saja alamat apa kami ada kami ini makin itu tadi warna mana hendak balesuran apa ada mana balesuran ini makin itu tadi itu isaponi bukan ambil kami senang kami cara karawat kami berterawat kami kita makamar nanti tintul kalau kami ini terasa satisfaction disposition ini suruh kisah orang alati jejuta hama psychological war balata sudah korona kalau aka objibeo identity sana berarti kemuat kamukan saya kesati bulato tulen o bari utama je segala di puda saya saudino gamada puda fakirnya tu kan puaj nama nagari tu kucing nagari semua tujuh deh itu cakap kami tata puda deh ganda saksi jaga dia asyik buat every time he was coming to Finland to buy items for his convenience store Om Chaturi Bupati Isa nama kan nanti waktu itu bisa hawi jasa di dalam sana lupa aja nanti kurang Om Chaturi mari awan umma mari kamu ibadah kayak rawan nabe kamu gawa dapet sana gawa mari barbar Om hanya nak kau buat langsung bukan saat jalan. Ya aku bakal aku kuat yang kita model aku kuat. Bagi kami kita model sana. Kalau mesti tu berusaha bertufi, bersyukur kau cari. Aksiden tadi, walau nanti pun jalan mesti walau nak kasih tahu kita. Ada tak? Je. Akan sahabat ini. Isyik bersyukur kau
kophee caalaa inni dubbachuusaa si naasisee kaarte. Kaayinuu kaamee maal dubbate maal ati dubbatu maduu jenneeti booda dhaqee qofaatti ishee fudhateessi kana of bulchee ofiif illee. This is one case. Millions of such cases. Kaya must I observe. Kuno munerra operation kinera kute dari musi kansario ini santa itu kansati mo dawale kansati itu. Suasana kaptu. Polisi itu kesudah bermacam apa pun mana. Kenya dari itu kami kasih kesu masalah itu kan itu isawa ko mungkin. Tidak ini dua isu bakal mata kasih anak juga kasih jawaban itu apa yang sama le warna dibuat dari community karena cultural genocide misalkan dijadi ajesu akan objek of all